laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala ni'amih. Wa nashkuruhu jalla wa ala ala'ih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحبابي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان الطيب وفي هذا البيت المبارك من بيوت رب العزة والجلال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليتا الله سبحانه وتعالى kanko Allahu azza wa jalla handuɗo e yettore o foddi e mayre. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nemindo e meɗen nemaji ɗi tawata ko mawɗi molanaɗi. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ɗuɗɗinɗo moƴƴereji makko ɗin e meɗen, wano o ɓanginirani en ɗum ka qur'anare makko teddunde. O holli e wonde kala ko wonduɗen e muɗum e ko wiyete nema e moƴƴere, ɗum ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko itti e moƴƴere makko e yurmede makko e ɓural makko waɗani en ɗum. O wi: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wonde kala ko woni e meɗen e ko wiyete nema, ɗum ko immorde ka makko kanko Allahu jalla wa ala, wana immorde hay e goto si wana kanko tun. O wi: ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kala ko heɓuma e moƴƴere an oɗo jiyaɗo, andu ɗum ɗon immorali sinaka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. O wi: wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahu wi e wonde o okki en kala ko tawata gurdam meɗen ɗan no landi e wawata wurude ɓawo muɗum. O wi si en hawtiti en jonnidiri juuɗe e haqqille e pehe fi en wawu kontude nemaji makko ɗi limen ɗi, Allahu wi e wonde e wawataɗi moftude. Heɗe yetta mo jarnen mo e dow ɗiɗo nemaji makko, seeɗoɗe wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu jalla wa ala goto. Seeɗoɗen kadi wonde nelaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓeɗo ko jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala, ko nelaɓe makko kanko Allahu azza wa jal. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e dow maɓɓe e kisal makko on, kañumma e dow dendanagal sahabaɓe maɓɓe men e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal.
ara yeso ɗum eɗen salmodira ngoɗo salminago islam salminago yimɓe aljannaji ɓen ka nder aljannaji ono allahu wiri noon wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam o wi wa tahiyyatuhum fiha salam ara yeso ɗum inchallahu tabaraka wa ta'ala wano siɓɓe meɗen ɓen ɓe ardiniri noon yewtere meɗen nden e hawrindinande joomi meɗen tabaraka wa ta'ala nde yiiloto e koko wiyete min a'zami ma yustaqbalu bihi ramadan bimana jiyaɗum e ko ɓuri e mawnude ko jiyaɗo allahu tabaraka wa ta'ala on oɗo neɗɗo jebbilaniɗo allahu subhanahu wa ta'ala gomɗinɗo mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala faalaɗo yurmede makko nden kanko allahu azza wa jal faalaɗo daɗude lette makko ɗen naadoye aljanna ko jeya e ko ɓuri e mawnude ko oɗo jaɓɓorta o sannira o tolnira nduɗo lewru teddinandu lewru barkinandu woni nduɗo lewru suumaye wi'etendu shahru ramadan al mubarak ko waɗi allahu tabaraka wa ta'ala e yurmede makko e moƴƴere makko kanko allahu azza wa jal enen ɗeɗo moftenelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o suɓike en e dow dendagal moftali ɗin wono wiri noon kanko allahu azza wa jalla ka deftere makko teddunde o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas o wi onon ɗeɗo mofte muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam on laatike ko onon ɓuri moƴƴude e dendagal moftali yaltinanaɗe yimɓe ɓen ɗum noon gila e mofte adama alayhi salatu wassalam haa hewti e ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en ka deftere makko teddunde woni ndeɗo qur'anare hentinde wonde ko enen ɗeɗo mofte o ɓuri suɓade e dow moftali ɗin ɗi dendagal majji ɗum o ɓangini e aya goo o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kanko allahu tabaraka wa ta'ala emo jantano en moƴƴereji makko e nemaji makko ko o waɗani en o wi wa kadhalika ko wanani tigi ja'alnakum min waɗi on onon ɗeɗo mofte muhammad sallallahu alayhi wa sallama min waɗi on ummatan wasata ay adla bima'ana mofte ɗe tawata ko mofte tumbiɗe ka hakkunde ɗe tawata wana feƴƴintinɗe fantini wana jasuɗe raɓɓinɗini bal ko mofte ɗe tawata ko tumbiɗe ka tumboɗe woni fil wasat allahu jalla wa ala no jeeha e moƴƴereji ɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en enen ɗeɗo mofte suɓaɗe kanko allahu on himo waɗani en teretiji hewɗi sa'aji ɗi tawata ko sa'aji hewɗi ɗi allahu on suɓi o waɗi dewe e ɗinɗon sa'aji tawata oɗo jiyaɗo makko si immike wakkilike fewdo on sanga o bugike ngamelo to kañum ma e weli e foti ko ɓernde makko nden e ko wonki makko kin giddanta ko o arani ɗen dewe ɗe allahu tabaraka wa ta'ala shar'ini e ɗinɗon sa'aji kanko oɗo neɗɗo o heɓiray sabu ɗum yurmede allahu tabaraka wa ta'ala nden o daɗira sabu ɗum lette makko ɗen kanko allahu jalla wa ala tawi noon no jeeya e ko ɓuri mawnude e ɗinɗon sa'aji ɗi allahu tabaraka wa ta'ala suɓani en o waɗi koko jantiɗen ɗo e muɗum nduɗo lewru suumaye ndu tawata ko lewru hebbinandu barki ndu allahu jalla wa ala o suɓi e dow lebbi ɗin ɗi dendagal majji ko waɗi noon o ɓanginani en ka qur'anare makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala limore lebbi makko ɗi woni ɗi 12 inna iddata ash-shuhuri 'inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda allahu jalla wa ala o wi e wonde limore lebbi ɗin ka makko kanko allahu jalla wa ala kodi lebbi 12
ko ɗum woni ko o windi ka deftere makko ka lawhul mahfuz ɗiɗo lebbi 12 non wana woniri non e aada makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagay piiji ɗin o suɓo goɗɗum e dow goɗɗum o ɓurna goɗɗum e dow goɗɗum ana o wiri non ka qur'anare wonde wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar jomi maɗa tabaraka wa ta'ala no taga kala ko o muuyi e tagude kanko Allahu o suɓo e nder ɗum o ɓurna goɗɗum e dow goɗɗum o teddina goɗɗum e dow goɗɗum wono imam ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi no ɓe makiri non ka zadul ma'ad tawi hiɓe wadde ta'liqat e oɗo aya tedduɗo ɓe maki sen ndaari oɗo aya en taskike piiji buye tagoreji Allahu tabaraka wa ta'ala ɗin e yi'ay ko laaɓi e muɗum wona malaikaɓe makko ɓen kanko Allahu azza wa jalla o tagiɓe malaikaɓe ɓe tawata ko ɗuɗuɓe andali moore maɓɓe sina kanko Allahu goto pet kono ɓen ɗon malaikaɓe fof Allahu tabaraka wa ta'ala fonnali ɓe bal o suɓi woɓɓe goo o ɓurni e dow woɓɓe o suɓi e hoore ɓen ɗon kadi jibrilu alayhi salatu wassalam ko wana non kanko Allahu tabaraka wa ta'ala enen ɓeeɗo ɓiɓɓe adam o tagi en o fonnali en fof meɗen o suɓi woɓɓe e dow woɓɓe koye nder ɗum o suɓi ɓeeɗo annabaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e nder annabaɓe ɓen kadi o fonnali ɓe fof maɓɓe kanko Allah wono wirino walaqad faddalna ba'da annabiyina ala ba'din o wi gomɗi dey meɗen men ɓurni yoga e annabaɓe e dow yoga oɗum waɗi si o suuti e nder ɓen ɗon annabaɓe makko nelaɓe makko ɓen kanko Allahu azza wa jal ɓeɗo nelaɓe kadi ɓe dendangal maɓɓe ɓe wona e haddumo tawata ko fotowoɓe fo ɓe fotata darajaji Allahu wi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din o wi ɓeɗo nelaɓe men ɓurni yoga e maɓɓe e dow yoga ko ɗon o suɓi ɓeɗo wiyeteɓe ulul azmi woni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e Ibrahimu alayhi salatu wassalam e Nuhun alayhi salatu wassalam e Musa alayhi salatu wassalam e Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam kanko Allahu jalla wa ala e nder ɓeɗo jowoɓe kadi o suɓi nelaɗo on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam onon o tagiri ñalɗi ɗin e nder yontere nden kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o suɓi e nder ñalɗi ɗin ɗon ñallal gotal o ɓurni e dow ñalɗi luttuɗi ɗin woni yawmul jumu'a amma kanko tabaraka wa ta'ala ko waɗi kon kadi e nder hitande nden o waɗi e nder hitande nden lebbi 12 o suɓi e nder ɗinɗon lebbi 12 lebbi 5 o waɗi nayiji ɗin horminaɗi o waɗi wotur ndun ndu tawata ko wondu feere woni shahru ramadan e nder ɗin lebbi 5 ɗon Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi nduɗo lewru teddundu woni shahru ramadan al-mubarak idan si tawi hawri en taskike tagore makko nden kanko Allahu jalla wa ala en taway ko ni o warri ko waɗi non leyɗe ɗen caheɗen o taguɗen o suɓi makka e madina juulirɗe ɗen o tagiɗen o suɓi masjidul haram o watti ɗon masjidul nabawi o watti ɗon kadi masjidul aqsa koye hoore ɗum ɗo andete wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo suɓi nduɗo lewru teddundu woni nduɗo lewru suumaye e dow lebbi ɗin ɗi dendagal majji no handani oɗo neɗɗanke gomɗinɗo Allahu subhanahu wa ta'ala neɗɗo mo tawata ko jebbilaniɗo Allahu jalla wa ala ka kanko neɗɗanke on o weltorto seenagol nduɗo lewru teddundu tawa kanko neɗɗo on ko nduɗo lewru woni e seenade kono no welamo ka wonki makko no walanimo tawa o wonali neɗɗo mo tawata ko sunotoɗo neɗɗo mo tawata ko mapotoɗo wadde andi hande ko ɓuri ɗuɗude e yimɓe walla ko ɗuuɗi e yimɓe si tawi hawri nduɗo lewru darike woni shahru sha'ban bimana nduɗo lewru wiyetendu sabbordu suumaye hande kadi kamɓe himɓe maɓɓe ɗen fof muɗum kañumma e maapu maɓɓe on fof ko ɓe yowata ɗum ko e limugol nduɗo lewru tawa hiɓe maapi ko suumaye woni e arde ko ɗum no woni tani ɓe ande molanade maapu jano ndo ko hunde nde tawata ko ella molanaɗo e felore molanade wonande neɗɗo julɗo jebbilaniɗo Allahu tabaraka wa ta'ala wawɗo ni si wona ɗum si tawi haqiqatan ko a gomɗinɗo Allahu tabaraka wa ta'ala gomɗinal sellungal
ko a neɗɗo mo tawata ko a faalaɗo ɓattade Allahu jalla wa ala, ko a faalaɗo heɓude yurmede makko nden kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, ko a faalaɗo daɗude lette makko ɗen aduna e lahara natoyaka aljannaji makko kanko Allahu, ko pellet si tawi hawri luumo ngon hewti, sa'a on hewti ka Allahu tabaraka wa ta'ala yaajini ɗon moƴƴereji ɗin o ɗuɗɗini ɗi moƴƴa, ka o udditata ɗo yurmede makko nden kanko tabaraka wa ta'ala e hoore tagore makko nden, ko pellet tawete an oɗo neɗɗo si ɗum ɗon fewndike haray hiɗa welti, haray hiɗa softi, haray hiɗa immiɗa daditi hattirde dadi tagol. ɗum addi ha si tawi no hanani ɓeɗo karmokoɓe ɓe tawata ko andintinayɓe julɓe ɓe fiyake kaɗo dina, si tawi hawri nduɗo lewru sabbordu suumaye hewti, yoɓe andintinɓe hattirde andintingol ko yowodiri e fiyake oɗo koɗo tedduɗo, oɗo koɗo mawnuɗo woni nduɗo lewru suumaye, ko honno ɓe haani habbitorde nduɗo lewru. ndo ko hunde nde tawata ko hanude. waɗi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe hari ko non wonirno alhaali maɓɓe on e zaman maɓɓe. si tawi hawri lewru suumaye ndu hewtino ndu ɓattike, ɓe weltinirayno ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe fiyake nduɗo lewru. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe suftina sahabaɓe maɓɓe ɓe moƴƴa, ɓe andina ɓe ñawoje ko yowodiri e nduɗo lewru, e dewe ɗe tawata ko dewe mawnude molanaɗe ɗe neɗɗanke on haani hikkade e muɗum o darano e nder nduɗo lewru teddundu. ɗum waddi ha si tawi wari hadis nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadise ittaɗo e abi hurairata radiyallahu anhu, mo imam ahmad ɓe filli ka musnadu maɓɓe, imamul bayhaqiyu ɓe filli mo ka shu'abul iman, sheikhul albani ɓe sellini mo ka sahihu targhibi wa tarhib. abu hurairata radiyallahu anhu ɓe maaki wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki, idha kana awwalu laylatin min ramadan suffidat ash-shayatin wa maradatul jinn wa ghulqat abwabun nari wa lam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannati wa lam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal sharri aqsir inna lillahi utaqa'un minan nari wa dhalika kulla layla. kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde si tawi ari laatade oɗo jemma arano e nduɗo lewru teddundu woni lewru suumayendu, maana muɗum ñan oɗo jemma weetay ñallal aranal e nduɗo lewru suumaye, hakke ko lewru ndu teddi kon ndu mawni kon fiyake mayru ko ɓanti kon, ko Allahu tabaraka wa ta'ala suɓindu kon, o waɗay e on ɗon jemma kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko tawata o watta e jemmaji luttuɗi ɗin, o watta ɗum e lebbi luttuɗi ɗin. hunde aranere nden kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki on ɗon jemma weetay ñallal aranal ngal ka suumaye, suffidati shayatin wa maradatul jinn. ɗiɗo sheytanuji kandi sheytanuji ɗin ɗi jolokete, kañum may ɗiɗo jinnaji ɗi tawata ko bewɗi, yani jinnaji ɗi tawata ko sowwon sinayɗi jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓen, aminayɗi ɓeɗo jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala e daranagol dewe ɗen, arayɗi majjina ɓe sowwon sina ɓe hilna ɓe e yeddugol Allahu tabaraka wa ta'ala. ɗiɗo jinnaji kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗay e yurmede makko kanko Allahu jalla wa ala, ɗiɗo ɗi dendangal majji ɗi haɓɓe ɗi joloke. hunde ɗimmere nden ɓe maaki wonde wa ghulqat abwabun nari walam yuftah minha babun, dambuɗe giiteɗi ɗin ɗi dendangal majji, dambuɗe ɗen jeɗɗi wana jomi meɗen wi'iri non ka qur'anare makko teddunde ko laha sab'atu abwabin. ɗeɗo dambuɗe ɗe dendangal majje ɗe uddeteɗe ombe, dambugal hay e gootal udditataake. hunde tammere waɗetene nden ɓe maaki wa futihat abwabul jannati walam yughlaq minha babun, dambuɗe aljannaji ɗin ɗi dendangal majji kadi ɗi udditete,
hay dambugal gotal accataake no ombi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wada dum do wa kadhalika ewnoto kadi ewnotodo on ewnotodo don o wiya ya baghiyal khairi ko ayo neddo mo tawata ko dabbowo moƴƴere ko ayo neddo dabbowo battagol Allahu subhanahu wa ta'ala ko ayo neddo dabbowo hebugol yurmede Allahu tabaraka wa ta'ala ko ayo neddo dabbowo haforanede bakkatuji mudum din o boro e majji ko ayo neddo faalaado natoyde aljanna dada lette Allahu tabaraka wa ta'ala ne ko ayo neddo faalaado wonde gido Allahu subhanahu wa ta'ala odo ewnotodo wiyama aqbil fewtu e hino do saaji di Allahu wadi din di tawata dum don heboto e mudum dum woni nduudo lewru sumaye hawku ngamelo ngonto hawka geddidinto hawka kala ko tawata ko hilnay dum ma e rewgol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala no hanirinom fewta e rewgol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e der nduudo lewru kanko ewnotodo o wiya kadi wa ya baghi ash-sharri aqsir ko ayo neddo mo tawata ko dabbowo bone bimaana ko ayo neddo mo tawata ko ndarowo no shirkirana Allahu tabaraka wa ta'ala ko ayo neddo mo tawata ko ndarowo no sincira piiji kadina bid'aaji e ko nandi e mudum sembinani ko ayo neddo mo tawata ko dabbowo wadugol zina dabbowo hedagol music dabbowo yerugol beere dabbowo fiimugol sigareti dabbowo nyaamugol riba dabbowo yawagol mawbe mudum ben dabbowo lorrugol kawtal mudum e ko nandi e sifadin piiji odo ewnotodo wiyama aqsir rabbindino e dum duitu dum wallen dum hawkira dum bawo mana ko wadi non e hino do saaji di tawata pellet moƴƴere maada den joomi meden tabaraka wa ta'ala wadi dum do kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wadanima do piiji di tawata ko piiji mawdi be maki wonde walillahi utaqa'un minan nari wa dhalika kulla layla kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo maririn din tebe e ngedo yite dum don non o wada dum jemma kala jemma e jemmaaji ndudo lewru sumay mana mudum jemma kala jemma kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ndaray e beedo jiyabe makko jiyabe be tawata ko wakkilibe rewi mo kanko Allah be tinni e tottugol dido faridaaji makko kanko Allah be tinni e jangugol ndedo deftere makko e der ndundol lewru be tinni e duddingol wadugol istighfar be tinni e duddingol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala be fonti juude mabbe be duddini wadugol sadakaaji beedo be rabbindini e yeddugol mo e lundagol mo kanko Allah jemma kala jemma o ndaara e sifa beedo kanko Allah on o rindina be natugol yite few tawa hande kadi giiteli makko di memata ben don jiyabe makko kanko subhanahu wa ta'ala e andi no hanani odo neddo mo tata ko gomdindo yo andu ndudo lewru sumaye ndu ardali fi sonja ndu ardali fi bittingol ndu ardali fi lorrugol wanno yimbe buy ko dum do woni ko be faam ko wadi si lewru ndum battike be dabbita ordonnance ji mabbe e carnet ji mabbe be andita kala nyabbeli di be wonduno e modum tawadi ya lebbe luttudi fo be anditali dum kono si tawi ndudo lewru fewndike be dabbita din don gantoji be wallinadi fi wata be horo ndudo lewru fi wata be rew Allahu tabaraka wa ta'ala no o hani rewirda non e ndudo lewru ilaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be latino be humpitayno dum do beedo sahababe mabbe teddube wana non no tabiti kadi hadise go ittado e mabbe kambe Abu Hurairah radhiyallahu anhu mo Imam an-Nasa'i be filli dunka sunan mabbe Sheikh al-Albani be sellini mo ka sahihu sunani an-Nasa'i e ka sahihu al-Jami' milana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be makana eno sahaba ben sindudo lewru hewti be maka ataakum shahru ramadan shahrun mubarakun faradallahu alaykum siyamahu be maki wonde tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi ash-shayatin wa maradatul jinn بما كونde وفيه ليلة خير من 1000 شهر
man hurima khayruha faqad hurima. kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makanayno sahabaɓe maɓɓe ɓen si nduɗo lewru fewndike ɓe maka atakum shahru ramadan, hey ari on senike haka moɗon nduɗo lewru wiyetedu sumaye shahrul mubarak. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe sifindu ko mawni ɓe maaki ko lewru ndu tawata ko barkinandu immorde ka allahu tabaraka wa taala. mana muɗum ko lewru ndu allahu jalla wa ala ɗuɗɗini moƴƴereji e mayru, o hebbini moƴƴereji e mayru, ko ɗum wiyete shahrun mubarak ay shahrun mali'un bil khayrat, ko lewru ndu tawata ko heewu ndu tew ko wiyete moƴƴereji. ɓe maaki farada allahu alaykum siyama, allahu tabaraka wa taala farli e dow moɗon horugol ndun ɗon lewru. ɓe janti noon ɗeɗo ɓure kañuma e khasa'isuji ko allahu o waɗi e nduɗo lewru. ɓe ɓangini wonde e mayru dambuɗe aljannaji ɗin fof udditete, e mayru kayru nduɗo lewru dambuɗe giiteji ɗin fof ombete. ko wana noon kanko allahu tabaraka wa taala e nder nduɗo lewru ko o watta ko ɗiɗo shaytanuji e ɗiɗo jinnaji bewɗi, ɗiɗo dendangal majji ko joloketeɗi ko haɓɓeteɗi, ɓe makino e nduɗo lewru jemma goto. on ɗon jemma himo ɓuri moƴƴude ka allahu tabaraka wa taala edi lebbi wulure ɗi tawata oɗo jemma tawaka e muɗum woni laylatul qadri. ɓe maaki kala non on neɗɗo mo tawata o ɗawama on ɗon jemma, o ɗawama moƴƴereji ɗi tawata ko heɓotoɗi e on ɗon jemma, ɓe maaki haray ko pellet kanko neɗɗo on o ɗawama ko mawni, o ɗawama ko tiiɗi. kay ɗum ɗo fof ko piiji ɗi tawata kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe weltinirayno sahabaɓe maɓɓe ɓen si tawi hawri nduɗo lewru ndu fewnike. fi honɗum fi ha ɓeɗo sahabaɓe ɓe immo, ɓe dadito, ɓe daro hattirde daragol, ɓe hebbilano nduɗo lewru hattirde hebilagol. no hani enen kadi si tawi hawri nduɗo ndu fewnike yen waɗu ɗum ɗon hakkundaji meɗen. fi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe sikkuɓe nduɗo lewru suumaye ko lewru sonja, lewru suumaye ko lewru tampere, lewru suumaye ko lewru ɓillare, lewru suumaye ko lewru lorraydu. yoɓe andu wonde oe allahu tabaraka wa taala kala ko o shar'inani en kon o waɗɗini en yen waɗu ko fiyen hendo moƴƴere nden ka makko kanko allah. ko waɗi noon si tawi en rewimo kanko tabaraka wa taala ɗum ɓeydata laamu makko ngu goɗɗum. si tawile kadi en yeddimo en salanike mo kanko allahu tabaraka wa taala ɗum ɗuytata e laamu makko ngol lorratamo kanko allahu hay e hunde. ko ɗum o ɓanginan hen ka hadisul qudusi mo imam muslim ɓe filli ittaɗo e abu dharrin al-ghifari radiyallahu anhu. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. kanko Allah wi ko ono yo jiyaɓe am hara yimɓe moɗon e jinna moɗon fof, aramɓe moɗon e sakkitiɓe moɗon fof, on dendagal moɗon on heɓuno ɓerɗe laaɓuɗe moƴƴirɗe wana on neɗɗo mo tawata ko ɓurɗo huldelan e moɗon. kanko Allah o wi hara en fof ko nen wawnoɗen hara en yeddatamo hayyeru ko yitere leppoto. o wi ma zada dhalika fi mulki shay'a, ɗum ɗon ɓeydata hay e hunde e laamu makko. o wi kadi si tawi enen ɗo fof aramɓe meɗen e sakkitiɓe meɗen, yimɓe meɗen e jinna meɗen, en laatike ɓerɗe meɗen ɗe wayiwa ɓernde ɓurɗo mo yeddude on e jiyaɓe makko ɓen kanko Allah. o wi si en fof en woni waɗayɓe ko boni tun hara goto e meɗen watta ko moƴƴe ma nakasa dhalika min mulki shay'a. o wi wonde ɗum ɗuytata e laamu makko ngun hay e hunde. idan bina'an ala hada no hanani goto kala e meɗen yo faamu dewede o woni rewirde allahu tabaraka wa ta'ala ɗen wana allahu o woni moƴƴade e muɗum, ko hoore makko woni moƴƴade, ko woni yeddude allahu on kadi tabaraka wa ta'ala o lundo shari'aji makko ɗin o ara lorrude mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala bal ko hoore makko woni lorrude. oɗum waɗi si o wi en in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
o wisi o moƴƴinani ande naaɗiɗo e tato moƴƴinan ɗon ko wonkiji moɗon ɗin moƴƴinan ɗon si on bonni kadi wonaɗiɗo e tato bonnuɗon ko bonnuɗon kon kadi ɗum ko laatoto ɗum yanta ɗum e hoore wonkiji moɗon ɗin o wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha o ɗum o wi laha ma kasabat wa alayha maktasabat si tawi hawri an ibnu adama on a duumike shirkangol allahu tabaraka wa taala a duumike waɗugol bid'aaji a duumike yaro beere e heɗagol musique e waɗugol zina e ñaamugol riba e zuugol gine gemsi e fiimugol cigarette a jangata diina a ɗoftota ko mawɓe maɗa ɓen andu nden bewre maɗa ɗon nde yanata e hoore hay e goto ko e mande yiltoto jomi men ko ɗum wi ya ayyuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum o wi ko ono yo yimɓe ande bewre moɗon nden nde yanata e hoore goɗɗo go koye hoore mo woni ko nde yiltoto idan faame wonde konko jomi meɗen tabaraka wa taala shar'inani en horugol nduɗo lewru suuma e ɗum ɗo wonali si wona ko moƴƴere e hoore meɗen wona sattinangol en allahu waɗalika nder diina makko ko wiyete sattende o wi wonde wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj o wi kanko tabaraka wa taala o waɗa naali en ka diina makko ko wiyete sattende o wi yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra kanko allahu tabaraka wa taala ko o fandani en ko newende o fandanaki en ko wiyete sattende si tawi hawri shari'aji shar'inaɗi ɗin ka diina ɗi sattanima hara yilti to darta imanu maɗa on moƴƴa wa illa diina allahu kanko diina newika diina allahu tabaraka wa taala kanko diina ka satta hay e seeɗa si a ndaari tun a tawi shari'aji diina kan an no sattanma shari'aji diina kan an kala ko wiya yo waɗi ka diina walla yo acce no mettanma fi no hananma ya ɗuɗɗi moƴƴa jantagol inde allahu tabaraka wa taala ɗuɗɗina moƴƴa toragol allahu subhanahu wa taala wadde hande sahabajo goto arno tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ya rasulallahi inna shara'i'a al-islami qad kathurat alayya fa awsini walla fadullani ala shay'in atathabbathu bihi فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا ولو صحابة باري تبينلانو عليه الصلاة والسلام وولتي أماكي كونو يونيلا بي الله شريعة إسلام دين دي دودي دي ساتي دي تيدي إهوريان تندين لان كتاوة سمي جوغي كدوندم دين شريعة الله دي أرتنا لان كأصل مجي معنا مودون دي نوان طلام نلانو صلى الله عليه وآله وسلم بوسي أولو صحابايو بماكي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل وتدنغل ما دنغل سرفه نغل هجدي جنتغل عند الله سبحانه وتعالى تتدي دو حالاجي دي توتكو حالاجي بويندال تتا ينغل تتا نيوغل يمبه تتا ودندرغل يمبه تتا حالاجي بوليتيك اكو ناندي سفادين بيجي قيل وقال wowtinangal ɗo ɗengal maɗa ngal wona hecciɗungal e jantagol inde jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala wa kadhalika wona neɗɗo torotoɗo allahu jalla wa ala yo ɗiɗo piiji ɗi newanoma ko waɗi noon sina ɗum haray a woni e hunde nde tawata ko hunde hulɓinide waɗi allahu tabaraka wa ta'ala o wi'en wonde man yurid an yudillahu ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الله تبارك وتعالى وبنغناني en gosi o falama kanko tabaraka wa ta'ala fewnude goɗɗo e kaɗo diina islamu o yanyay woni ɓernde on tigi nden e man yuridillahu an yahdiyahu ko yashrah sadrahu lil islam kala mo allahu tabaraka wa ta'ala faala fewnude o yanyay ɓernde on tigi nden wonande jabugol ɗiɗo shari'aji islam sahaba ɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalamu fi ndeɗo yanyande ɓe maaki ko nurun yuqdhafu fil qalbi fayansharihu bihi bima'na ko ndaygu allahu tabaraka wa ta'ala bugoto ka ɓernde jiyaɗo ɓernde nde yaajira battane nguɗo ndaygu tawa kala ko inna waɗe ka sharia dina islam hemo hebili kala ko wiya acce ka sharia dina islam hemo hebili no newanimo amma non
mo tawata Allahu on faandike majjingol mo wa man yurid an yudillahu ko yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama o wi kala mo o faala majjinde o waɗay ɓernde on tigi nden ɓernde nde tawata ko faaɗunde ɓernde nde tawata ko ɓittunde hara kala ko inna yo waɗu ka dina no wani mo si o fawama jawgol ka kammu so innama juulu waktu kala e sanga makko on juuloya ɗum ka juulirde kadi wondude e jama julɓe ɓen tawa ɗum ɗo no wani mo si a fawimo yo ƴaw ka kammu so innama hooru suuma e wana non so innama jangu diina wana non si o wiyama ɗofto mawɓe maɗa ɓen kala ka tawata ɓe lundinalima sharia diina islamu ɗum kadi ko wana non woniranimo sattay kala ka o wi'a terto shirkangol Allah terto waɗugol zina terto yarugol beere terto heɗagol musique tawa ɗum no sattiranimo kanko neɗɗo wasi tawi hawri a fawimo ƴawgol ka kammu waɗi si tawi an oɗo neɗɗo si tawi hawri nduɗo lewru suumaye ka haqqille maɗa e ka ɓernde maɗa ko ni ndu woni ramma ko lewru sonja lewru tampere lewru lorra haray dartu moƴƴa gomɗinal maɗa ngal toroɗa Allahu tabaraka wa ta'ala yo heede e boneji sheytane ɗin kañum ma e weli e foti ko kiiɗo wonki maɗa wonma e cuɗande ko kañum nduɗo lewru teddudu si tawi hawrini ndu hewtude oɗo neɗɗo no hebulanorandu piiji ɗi tawata ko piiji ɗuɗuɗi piiji hewɗi e andi yimɓe boy si tawi nduɗo lewru hewti woɓɓe ko hebilanorta nduɗo lewru ko ɗaɓɓugol ñaameteji ɗaɓɓa maaro ɗaɓɓa ɓira ɗaɓɓa nebban ɗaɓɓa liƴƴi ɗaɓɓa boofo ɗaɓɓa mayonnaise ɗaɓɓa ko nandi e sifadiɗo piiji fof mari tora kamɓe ko ɗum ɗo ɓe woni hebilanorde nduɗo lewru teddundu woɓɓe go hebilanora e nduɗo lewru teddundu yawgol darta cellal maɓɓe ngal kalaptane ɓe ɗaɓɓa lekkele ɗe tawata ko lekkele fiyake kala ñabbeli ɗi ɓe jogiti tawaɗi haɗayɓe rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala e nder nduɗo lewru walla ɗi ñabbeli ɗon ɗi aaminayɓe e immagol darano dewe ɗe ɓe ɗaɓɓana ɗiɗo ñabbeli lekkele e ko wona ɗum jonon no jiya e ko wuri mawnude e ko oɗo jiyaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala haani hebilonorde nduɗo lewru teddundu ko o haani ndu jaɓɓorde honɗum islahu baynahu wa bayna rabbihi tabaraka wa ta'ala moƴƴintingol hakkunde makko e joomi makko tabaraka wa ta'ala jonnon moƴƴintingol hakkunde makko kanko oɗo jiyaɗo e joomi makko subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko wawata wonirde ko bitawbatin nasuha bi ma'ana ko tuububuye mo tawata ko laaɓuɗo pos tuububuye mo tawata ko hentiɗo tuububuye mo tawata ko mo shartiji muɗum ɗin timmi kanko oɗo jiyaɗo o egga e ɗiɗo bakkatuji ɗi Allahu tabaraka wa ta'ala haɗimo ɗiɗo geddiɗi kanko oɗo neɗɗo o wonno e muɗum ɗeɗo lundale ɗe o wonno e muɗum o waɗino bakkatuji ha Allahu tabaraka wa ta'ala tikkanimo o waɗino bakkatuji ha kanko e Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe haɓi o iwa e ɗin bakkatuji ɗon o arta e yamiraɗi Allahu tabaraka wa ta'ala ɗin o jeeja Allahu subhanahu wa ta'ala fiyo Allahu moƴƴintin hakkunde maɓɓe kanko oɗo jiyaɗo fi honɗum yo Allahu tabaraka wa ta'ala e weltanomo e nder nduɗo lewru suumaye tawa joomi meɗen no weltanimo wana tikkere Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko fewtimo oɗo tububuye wonnon hiɗen andi Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri en tubugol en dendangal meɗen enen gomɗinɓe ɓen tigi e hoore meɗen kadhalika o yamiri yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe kanko tabaraka wa ta'ala o yamiri yimɓe ɓen e jinnaji ɗin ɗi dendangal majji tuubugol rutto ka makko kanko Allahu jalla wa ala Allahu subhanahu wa ta'ala o noddiri en ismul imani inde gomɗinal ka qur'anare makko o wi ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko onon yo gomɗinɓe onon yo notiɓe noddandu Allahu tabaraka wa ta'ala noti noddandu nelaɗo on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gandi Abdullah ibn Mas'udin
بما كنا وند إذا سمعت الله جل وعلا ينادي بقوله يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليه سمعا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. بما كان بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه wonde ko ayo jiyaado Allahu tabaraka wa ta'ala gomɗinɗomo si tawi hawri anani Allahu tabaraka wa ta'ala no ewnora kongol makko wiwgol ya ayyuhalladhina amanu o noddi gomɗinɓe ɓen ɓe maaki haray ɗettunanɗe maɗa ɗen fewtina e noddandu makko ndu ɗettu fondo maɗa on natta e noddandu makko ndu iwaka welsindiɗa ɗon artira haqqille maɗa ɗen e noddandu makko ndu ɓe maaki ko waɗi noon ko gotel e piiji ɗiɗi woni arde ɗi tawata moƴƴere ma nden ko ɗon fawi go'on ko imma moƴƴere nde wonaɗa e yamirede tawa si a daranike nden ko pellet an e Allahu tabaraka wa ta'ala o welday o yiɗe kanko Allahu jalla wa ala o ɓannama e yurmede makko nden wonade aljanna maɗum hunde ɗimmere nden ko bone mo tawata pellet mo wonaɗa e haɗede tawale on ɗon si tawi hawri arentaki e makko a yani e makko wonay sabo ha Allahu on o tikkanama ɗum wona sabo ha o lettoye ka giiteli makko si tawi hawri o yaafaki ma kanko Allahu jalla wa ala kanko tabaraka wa ta'ala o wiya ayyuhalladhina amanu ko onon yo gomɗinɓe tuubu ila Allah tuube ruttoɗon ka Allahu subhanahu wa ta'ala iwe ka shirkoton ɗon aron e tawhid iwe ka bid'aaji aron ka sunna nelano on sallallahu alayhi wa sallam iwe e fasiqaaku ngun aron e doftagol Allahu tabaraka wa ta'ala iwe ka zinaaji arton e dewle moɗon ɗen iwe e ñaamugol riba ɗaɓɓiron no dagori iwon e heɗagol music e heɗagol taali e tindi e ko nandi e sifanin piiji ɗi tawata ko yowodirɗi e penale artiron nanɗe moɗon ɗen e heɗagol qur'ana kañumma e waaju e ko nandi e sifaɗin piiji egge ka Allahu on haɗi on ɗon aron e ɗiɗo yamiraɗi makko kanko Allahu tawbatan nasuhan tuububuye mo tawata ko tuububuye laaɓuɗo pos wana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe makirino on mo tawata shartiji makko ɗin no timmitis tawa goo an neɗɗo wana ka ɗengal tu wowlata ɗum na ɗon tun innata astaghfirullah tawa an neɗɗo on a eggay e bone mo wonnoɗa e muɗum on hari ko a waɗaynoɗo zina hari ko a yaraynoɗo beere hari ko a fimaynoɗo cigarette hari ko a neɗɗo shirkanaynoɗo Allahu tabaraka wa ta'ala a yahayno ndaaro e ko nandi e sifaɗin piiji a lototono naseele hiɗa haɓɓuno baakanji ɗa waɗuno kurundawoy sila kañum may hurundaje kaalisi jilla ɗum kanŋe ɗa wattino dolo koye leppi jeɗɗi walla ɗa haddi gude leppi jeɗɗi ɗa waɗanno ɓiɗɗo ma on garaji ka daaɗe wo ko pooɗay ɗi ñiiƴe e garaji ɗi tawata ko wondi ka keeci wo ko tongitayɗimo accituɗin ɗon ara hoolora Allahu tabaraka wa ta'ala gooto waɗamo kanko tun egga e muɗum ninsa ko honɗum waɗanɗa no anniyoɗa wonde pellet a ruttotako e sifaɗin piiji si tawi le hawri ko goɗɗo woni ko jamfinoɗa jawdi makko woni ko ñamunoɗa walla a wujju jawdi makko ni maɗum hara ko haqqe makko woni ko e bima'ana salinoɗamo jonnude haray ko ya eto hatterde etagol toroɗamo yaafuye kanko neɗɗo on jonnitamo haqqewum kun tawata ko kun joganiɗamo kun ɗum si tawi hawri a waɗi ɗiɗo shartiji ɗi tabiti goo a eggi e bakkatu on few a ala e makko ɗiɗi anin si hay ko honɗum waɗannoɗa on bakkatu tati kadi e hoore muɗum a woni neɗɗo mo tawata pellet a anniyike hande kadi a ruttotako e on ɗon bononɗa nayi si tawi ko bakkatu yowodirɗo hakkunde ma e jiyaɗo Allahu on a yeyi a waɗi istihlal kañum bakkatu mana a jonnitimo ko joganiɗamo walla a torike mo yaafuye o yaafike si ɗiɗo nayi ɗi timmi ko ɗiɗo imamu nawawi ɓe maaki ka riyadu salihin wiyeteɗi ɗin shurutu tawba cheikh usamin ɓe maaki kamɓe ka deftere maɓɓe durus wa fatawa fil harami al-makki wal madani ɓe maaki piiji ɗiɗi no fawti hoore ɗon wona shartiji tuububiyeɗin ɗi jowi ɓe maaki ɗum woni sharti ara no fawiɗo ɗon on ko wiyete kon al-ikhlas
tawa ko laɓɓinangol Allahu tabaraka wa ta'ala actirɗa bakkato naafi modi ma inni si tawi hawri a ittali mesji ɗin ka hoore ma a yaltay ka dewgal makko tawa ko sabu ɗum ittanɗa naafi modi ma inni si a accali wujagol produit a yaltay e dewgal makko ngal tawa ko sabu ɗum accirɗa naafi modi ma inni si tawi hawri a accali wattagol pantalon kañumma e wattagol concoy faaɗu koye conci wirtayɗi ka yaasi a yaltay e dewgal makko ngal tawana ɗum warruɗa an kadi naafi baba en ma wi'i si tawi hawri a juulali a ñamata si a juulali a yaltay ka boutique maɓɓe si a juulali a yaltay ka galle maɓɓe tawana ɗum mana munon tawakkala ko accirɗa bakkatu on ko sabu Allahu tabaraka wa ta'ala hulugol mo kanko subhanahu wa ta'ala e ɗaɓɓugol welaye makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maki sharti ɗin mo fawitiɗo e ɗiɗo shartiji fiyoɗi timmu jowi ko ya tuubu ko atti tuubu buye on laawade tuubu buye on no laawora piiji ɗiɗi mana goɗɗum ɗum no ara tawa no herti goto kala goɗɗum ɗum no ara tawa no huɓiti fuu ko herti goto kala kon ko si tawi hawri oɗo malaikajo tedduɗo malakul mawti ɓe senike ɓe nangi oɗo ruhu maɗa a hirani ndeɗo mayde gila ɗon si tawi hawri a tuubi tuubu biye on ko laawi ɗum Allahu jaɓata ko ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ka hadis abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde inna allaha yaqbalu tawbata alabdi ma lam yugarqir Allahu tabaraka wa ta'ala jaɓay tuubu biye jiyaɗo on fodde o hiranali mayde nden ɗum ɗo no herti goto kala si tawi yeyi himo waali mo nawni tanke wonki makko kinki memaka malaikajo on nangali kisi o tuubi Allahu tabaraka wa ta'ala jaɓanemo hay si tawi ko nden woni nawnare makko mayde nden kono o tuubu tawa wonki kinki nangaka kanko oɗo jiyaɗo Allahu jalla wa ala jaɓanemo tuubu ɓe no holli ɗum maku nelaɗo alayhi salatu wassalam fi oɗo e paykugal yahudanke'on bi mana moɓe ndaroyno on tawi ko ali yahudankejo mo waali himo nawna kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe fewtimoɓe maaki ɗoftolan naatu islamu innu la ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baɓe maaki ɗum paykunkun o ɓanti gite makko ɗen o daari baben makko wimo ati abal qasim ɗofto baba en alqasim woni nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam kañum paykunkun kun inni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe accimo mo waali ɗon ɓaɓe yalti ɓe humpitoya wonde o maayi ɓe maaki alhamdulillahi alladi anqadahu min annar ɓe maaki yettore nden foktabitani Allahu tabaraka wa ta'ala on Allahu danduɗo oɗo e yiite makko ngen kanko subhanahu wa ta'ala idan si tawi hawri a etike a woni ha oɗo malaikajo nangima ruhu on a tuubi ɗon Allahu jaɓata ko ɗum heɓuno fir'aunu alayhi la'ana o yahu ha ɓa malakul mawti nangi ruhu makko on few ko on sati o darino o wi wonde amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil o wi wonde o gomɗini reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina on mo banu israila gomɗini woni Allahu tabaraka wa ta'ala kono tawi kanko fir'aun fewdo on ɗon sa'a ko pellet tuubu biye jaɓantake moye on ɗon sa'a ɓe maki hunde ɗimmere nden ka tawata ɗon no mofti fof ko si on tigi nenni tuubu buye ha nange ngenge fuɗiri kange mutirta ɗon si tawi hawri a jooɗike a tubanali Allahu tabaraka wa ta'ala ha nange ngenge fuɗiri kange mutirta ton ko waɗi noon on sa'a ɗon kadi si hewti yara dambugal tuubu buye ngal on mbama wono ardi noon ka hadith mo imam muslim ɓe filli hadise abi musa al ash'ari radiyallahu anhu ɓe maki inna allaha yabsutu yadahu بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها بماكي الله تبارك وتعالى فونت جونغو مكونغون جمّا كلا جمّا او فونتيغو في يتوب كلا on neddo bonnudo nyalorma
ñalorma kadi ñalorma kala ñalorma kanko Allahu o fonta e jungo makko ngon fi yo tuubu kala on neɗɗo mo tata ko bonnuɗo jemma o waɗay ɗum ɗo ha ñande naange ngenge ƴelli tori kange wowi mutirde ɗum si ɗum ɗo waɗi haray neɗɗo kala neɗɗo tuubuɗo nden ñande gila ɗon Allah tabaraka wa ta'ala jaɓantamo tuubuɓe idan Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en e oɗo aya o noddiri en inde gomɗinal o wi en yen tuubu ruttoɗen ka makko oɗum o wi e aya go wa tuubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun o wi tuube faade ka Allahu tabaraka wa ta'ala on dendangal moɗon ko ono yogomɗinɓe wana wiyugol ko oɗo ma ko oɗo o wi jami'an ayyuha almu'minun on dendangal moɗon ko ono yogomɗinɓe mawɓe moɗon e sukaɓe moɗon worɓe moɗon e rewɓe moɗon marɓe moɗon e wasiɗuɓe moɗon lamɓe moɗon e laamaɓe moɗon rimɓe moɗon e jiyaɓe moɗon Allahu wi on dendangal moɗon tuube ruttoɗon ka makko la'allakum fi onon tuflihuna yommale ñalande dargal ɗo kadi ko yamirore aya arano on ko yamirore aya ɗimmo on ko yamirore nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wonɗo ka sahihu Muslim ɓe maki ya ayyuha nnasu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi fa inni atubu fil yawmi 100 marra nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki hey ko ono yo yimɓe insine tubo ruttoɗon ka joomi moɗon tabaraka wa ta'ala dey min nelaɗo moɗon on mo Allahu immini on ha e moɗon o waɗi ko mi woni ñentinteɗo moɗon on min miɗo tuuba e nder ñallal ngal laaɓiji temedere nelaɗo alayhi salatu wassalam alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ɓe yafanama bakkatuji maɓɓe ardiɗi e sakkitiɗi ɓe maaki min nelaɗo moɗon on mi tuuba ñande wo e ñande laaɓiji temedere ɗulle Abdullah ibn Umara radiyallahu anhuma ɓe mari riwaya go filla e maɓɓe go kaɓe maaki wonde ɓe si ɓe jooɗodi e nelaɗo alayhi salatu wassalamu e nder ñallal ngal jonde kala jonde wotere kala ɓe nanay nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama no tuuba ko ɓuri laaɓiji temedere ko fanɗi wo ko fanɗi ɓe waɗa laaɓiji temedere ɓe maaka rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur ibn Umar ɓe maaki ɗiɗo konguɗi nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama jonde kala jonde men nanayno ɓe maaka ɗum ko fanɗi wo laaɓiji temedere ɓeɗo noon ɓe yafanama bakkatuji maɓɓe ɗin ardiɗi e sakkitiɗi enen en weetay e bakkatu ñallen e bakkatu hiren e bakkatu wonen bi ma'ana sa'a kala sa'a hiɗen yande e bakkatu tawa kadi en tubantamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala mo kala e meɗen no desidi sa'a on hewtal taw on tigi tuuboyay on tuma ndo ko tana oɗo tuubu buye wana siɗa faala waɗa wana siɗa faala acca ko faridda mo Allahu subhanahu wa ta'ala farli e hoore meɗen e dendangal meɗen ko ɗum Imamul Qurtubi ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe ɓe maaki wonde ajma'atil ummatu ala anna at-tawbata fardun ala al-mu'minin liqawlihi ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun ɓe maaki mofteden fof no fotti ka ɓe lurra wonde tuubu gongol no waɗɗi e dow gomɗinɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe no waɗɗi e dow gomɗinɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe ɗum ɗo wona siɗen faala waɗe wona siɗen faala acce o ɗum Imam An-Nawawi ɓe maaki alayhi rahmatullah ɓe maaki wonde ta'khiru tawbati ko dhanbun nennugol tuububuye ɗum ko bakkatu non bi ma'ana a waɗi bakkatu on ha gasi a waɗi zina a yari beere a fimi cigarette a fimi dorobe a yawike mawɓe maɗa ɓen a ñaami riba a ñaami jawle gine gems jawle maysir e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji ya jooɗi to ɗon ronka tuubude ko yaawi toroɗa joomi maɗa yaafuye timmina shartiji tuububuye ɗin ɗum kadi ko zanbun akhar ko bakkatu goo woni fawade oya bakkatu mo waɗa no ko hunde nde hanuɗen anditude fi muɗum finanen ɗum si innama noon tuubugo rutto ka Allahu subhanahu wa ta'ala wana Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi ɓe makiri noon ka deftere maɓɓe Mukhtasar min Haji al-Qasidin kañum ma Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ka Madarij as-Salikin ɓe maki ko innete at-tawbatu hiya ar-ruju'u ila Allah tabaraka wa ta'ala
عما يكرهه باطنا وظاهرا إلى ما يحبه باطنا وظاهرا وذلك حقيقة دين الإسلام بما كيوانه كو إنتي توبوية ناولو قلتون كدنغال أستغفر الله وأتوب إلى الله بما كو إنتي التوبة هي الرجوع إلى الله عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا ما نعمل كو يارتو فادك الله تبارك وتعالى إوا إذن بيجي دي الله أني فينيو دي مجي ويرني دي مجي أرتا إذن بيجي دي الله يدي فينيو دي مجي ويرني دي مجي بما كي كدندو بيتي تيجي تيجي دين إسلام لا يدارو إذا ود زنا دا إنتون أستغفر الله أستغفر الله إذا يرى بيري نياندو نياند دا إن أستغفر الله أستغفر الله إذا نياما ريبا كان جاي بمادا دون ماكا قول ما إذا إن أستغفر الله أستغفر الله da mari music jiko fandi wodi wulure ka carte mémoire mada e ka disque dur mada e ka cléwal mada e ka ordinateur mada nyida daroyda inna astaghfirullah astaghfirullah nyande wo salmina sonnabe janambe da inna astaghfirullah astaghfirullah meshno ka horema astaghfirullah aloto to prodi astaghfirullah asurrata bandu mada ndu astaghfirullah tawa ala eggude edin non be maki nadum innete tububuye ko inete tububuye ko ya eggu e bakkatuje den arta e ko Allah tabaraka wa taala yamina non ko sifa yimbe be tawata ko gombimbe be wano Allah tabaraka wa taala jantani ke sifaji mabbe ka suratu tauba ko fuddori sifa mabbe on ko at-taibun bembe tawata ko tubana be Allah woni at-taibun al-abidun at-taibun al-hamidun al-abidun as-saihun kanko tabaraka wa taala o janti fi mabbe hawini wa bashiril mu'minin ayo fuddori beedo sifaji mabbe nin kambe gomdimbe be o wi ko yimbe tubaybe rutto ka makko kanko Allah jalla wa ala o holli en wonde dum ko sifatun min sifati ibadillahi ay ibadir rahman ka o jantanto en non fi sifat jibedo wiyetebe ibadur rahman kanko Allah o wino walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun waman yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana wa illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ndo holli wonne beero innetede ibadur rahman ko yimbe be tawata sibe yani e bakkatu kambe be tuuba e tububuye laabudo be gomdinal sellungal be burta tidinde gomdinal mabbe ngal be moƴƴintina kadi golleji mabbe din beedo Allah wi o wattitana be boneji mabbe din moƴƴereji alkarmo ko be tafsir go yaari wonde wattitugol gol do ko dendangal ko be golluno kon ko boni Allah wattitana be dum do wa mudum moƴƴere o watta e moƴƴereji mabbe di no ko nema mawdo yimbe hulaybe mo ben kadi almuttaqun no jeeya e sifaji mabbe din tuubugol rutto ka makko Allah wi walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يبين بغمدين به يمبه هولايبه ko yimbe be tawata sibe wadi fahishan ka sibe yari yande e bakkatu nyiddudo shaytane sowwon sinibe wonkiji mabbe ni sowwon sinibe habe yani e mum aw zalamu anfusahum walla be yari yande e bakkatu be toni hore mabbe Allah wi dhakaru Allah be andi taymo kanko Allah fastaghfaru li dhunubihim be insino e bakkatuji mabbe din be toro Allah yafiye kisan benennata Allah wi wonde wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ala yafotodo bakkatu sina kanko o sifi be kadi wi wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kambe be dumota ko e hore bone mo be woni wadde tele pellet be andi mo boni e yara bere be andi bere no hormi be ron katubude be wada zina be andi zina no harmi be ron katubude be yawo mawbe mambe be andi no harmi be ron katubude be nata e boneje dim be andi di harmi be deppito e majje don Allah wi yimbe be tata ko hulaybe mo be kambe be watta dum sibe yani e majje kisambe andi tay mo be tuba be rutto ka makko kanko subhanahu wa ta'ala
idan arayno haani goto kala e meɗen ɗaren Allahu tabaraka wa ta'ala e yurmede makko nden bonne mo ha gasa o udditana en dambuɗe ɗen fi yen artu kadi tuube ruttoɗen o jaɓana e bonne mo ha gasa o wiya jeyaɓe an torela yaafuye mi yaafano on ko bonnuɗon kon mi yoɓa on kadi ko ɓuri ɗum moƴƴude ana yandaɗo bakkatu ma on ko mawni kon sikka se a tuubi Allahu jaɓata o wi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a o wi wonde ko ono yo jiyaɓe am ɓe tawata ko fantimɓe bonkiji e hoore mum wata on taƴo yurmede Allahu nde laɓɓine tun tuububuye moɗon on timminon sharteji ɗen si ɗum waɗi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allahu tabaraka wa ta'ala o yaafoto bakkatuji ɗin ɗi dendagal majji idan haray wata yejjitu ɗum ɗo ɗum no jeeya e ko ɓuri mawnude ko jaɓɓorten ko sannirten ko tolnirten nduɗo lewru teddudu laɓɓinen wonkiji meɗen ɗin e ɓerɗe meɗen ɗen warren ɗum tubangol Allah tabaraka wa ta'ala ko wannon ko bakkatuji ɗin tunninta wonkiji meɗen ɗin ko bakkatuji ɗin tunninta ɓerɗe meɗen ɗen wonkiji meɗen ɗin laɓɓiniren ɗi tubangol Allah laɓɓiniren kadi ɓerɗe meɗen ɗen tubangol Allah moƴƴintinen hakkunde men e Allahu tabaraka wa ta'ala waɗiren ɗum tuububuye fi yo bantu tikkere makko nden e hoore meɗen fi ha tawa dewede waɗoyten ɗen e nduɗo lewru kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o jaɓanay en ɗum tawa mo weltani en o tawna en kadi e ɓen jiyaɓe makko ɓe tawata ko rinɗinteɓe en torimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo tawnu en e nduɗo lewru teddundu waɗana en barke waktuji meɗen ɗin e mayru o arsika en ɗoftagol mo kanko Allahu no haniri non e daranagol deweɗen no haniri non o jaɓana en dendagal ko gollantemmo kon e nder mayru o wattida en e ɓeɗo jiyaɓe makko ɓe tawata ko ɓe o rinɗinta ɓen aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal